Comedy episode 117 tangiranye na Makenjo ifite urwego bamwise Makenjo bari gukina ntabwo mbazi gusa uwanzemo harimo uwo bita Manuela makuru ashaka gukora iki. This building don't have light. And even all these ones, they don't have light. It's because of this wire that comes. So, what do you want to do? I want to fix it. Ndashaka kuziteranya. Chineke. Mana ya. Are you an electrician? Waburu umukanishi. Hari icyo bitwaye? Mark, come and hold him to fix this light too. Ushaka kuhamagara babishinzwe babikora. Umuriro uza kugufata. I think. Abakobwa murebye kare dore ngaba babiri. Finally. Kinyuma nyanyuma. Someone wants to help us. Ubonye umuntu wo kudufasha gusubizaho umuriro. Nice one. And he's so cute. Sigiye cyumva bavuga ngo ni mwiza. Yego ni umuhungu mwiza. Bamwicira akajisho. Umuhungu n'ubwiyemezi. Those beautiful girls. Arangije se nyuma bazi. Kubera ni bande. His generosity. They are our new neighbors. Bera n'abaturage bacu bashyashya. I will mind them. Ndabitaho. Giungu iki gisazi rwose. Abakobwa baramukarangiye. Good guy. Wow. Look at the way he holds. Yego rwose reba burya afashe urwego. Giungu bigaragara ko nabyo kizi. Ubwo atangira kuzura urwego. He's climbing. Mark, you've not climbed ladder before. Does it matter? Come and help me hold this ladder. Gunufashe kurufata. Umuhungu aramwihorera yifatira Emmanuel. Ufashane. Look at how he's holding the ladder. Reba burya afashe urwego. Hunga kurira kareba inyuma ubwo ararekuze. What's he doing? Kiryo. Arangije yurira. Climbing without holding. Adafasheho. Abakobwa bakomeza kumukunda. Holding the ladder. Niyo wari kurira adafashe urwego. Oh my God. Mana yanjye kira gihungu ni cyiza yo. Baramukunze nkuko mu nkunda. Go. Mungu umutima rwose. He's got a plier. Afite pencil nziza cyane. Can you see how he's handling his Urabona uburyo afashe. He must be professional. Uriya muntu ni inzobere. Aragaragara nk'inzobere kandi twe turabona ko ari ikijibwe. Wow. This guy is a professional. Inzobere. So he is. Yego nibyo. Ubwo atangira kubizingazinga akatagura ateranya ibyo atazi. Uriya ni biriya bintu arabizobereye. Cyo gitangira kujya cyemera. Ubwo pencil kitura hasi. Wanze kigiye gukoresha intoki igihugu cyacu rwose. Agiye gukora iki? Atangiye gukoresha intoki guhaga gusinga. Utariho igishishwa koko. Ntabwo nigeze mbona umuntu nk'uyu gusa natangiye kumukunda. Cyo kubyumva gutyo gitangira kwegera gitangira no kutamira. Nubise neza ko umuriro sirana n'ibintu bitose. This guy is the best electrician I've ever seen. Asi ibintu by'amashanyarazi. Mungu rwose yiyemeye. Namwe ndagira ngo mubasabe nimuzajye mwiyemera kuko uyu muntu ikigaragara cyo birarangira nabi. Jiza ari kurya umugozi rwose utari higishishwa. Umuriro waragarutse. Kumvisha ibiturika mama we. Cyaraturitse ko yarakiryo kacyo. Bye, hasta la vista, ndabakunda. I smell barbecue. Ndumva ntari biri kunuka. Emmanuel nawe arinukiriza. Akomaka smell like. Akomaka ari kunuka. Na ice cream yokeje. Reba burya ari gusa. Hasta la vista. Nawe butabara babwira ngo nimuzajye mukinisha umuriro. Ukawukinisha rwose bana namwe bakuru.